Asikubingelele sikwamukele kwi-channel. Mina ngigama uPastor Ningi sikangwane sise Swatini la sikhona khona ezivakasheleke uDokotela Sphahluka umelaphi wendabuko uyi-Archbishop ebandleni usomabhizinisi futhi so sibheka nje kafishane umlando wakhe. Dokotela kunjani? Sikhona kunjani mkhulu? Siyaphila. Kuyintokozo ukuthi uyaphila. Ngingajabula ukuthi mhlobo ukusiza nje umbukeli akwazi ukuthi going forward azi ukuthi masikhuluma ngoDr Sphahluka sikhuluma ngobani. Awusilandise nje ngempilo yakho mhlobo siyazi ukuthi umelaphi ke ngamanje. But siyazi ukuthi futhi before uba umelaphi ubungezinye zezinto. Ngiyabonga mkhulu. Ngibukela emakhaya njengoba selashilo umkhulu ukuthi lapha lokhulumako nguDr Sphahluka eSwatini eMankaya la sikhona khona la sihlele khona mkhulu sihlele khona esigodlweni sakhe dokotela la sebenzela khona la kuphila abantu khona ekhaya slogan sakona sithi abaphile abantu bajabule bantu bese kuthiwa ngazonda inhlupheko azivane ukuhlupheka kuhlupheka ngedingo ehlukahlukene kodwa ke usangikhuluma ngebackground kuthi Sphahluka lo ngichama kubudokotela cha Sphahluka lona utalwa khona la eMankayane akhulele khona and primary level yakhe which is grade 1 to grade 7 khona la Mankayane esikolweni eMhlekana Primary School abese uyahamba ke sofunda emadolobheni form 1 to form 5 Sphahluka lona ke naka grade 5 lapho abaminyaka lelishumi uyaqala wehlelwa ngumoya uyaqala wehlelwa lidlozi uyaqala wehlelwa ingilosi uyagula Sphahluka lona ke umtimba wonke uvaleka nemehlo uhamba tinyanga wena konke la ngahamba bami into konke kanenza ethi kufuna kwendwe njani kuhlabululwe lokusemtimbeni wakhe agcine ke Sphahluka lona ke lo mkhulu fike mkhulu ahlambulula lo mkhulu ke futhi abanganamona ngoba wahlambulula kanye wasuthi kayi lokunye kuyawuse kubuya lephupho kuyawuse kuthendekela kona umuze ngawushona lokushothi nje mina yami impilo iphephe lokuthi lemvo ikhula ngelanga ifundisa ngelanga emtimbeni wami ikhula kanjani lokabanga ukuthi angadedeli bengisemncane ngiseprimary so kwathi ukuthi sinze kancane ukuze kuthini tokhula nami lendvu noma ngikhula ukukhule kuze kufike lamhla la sekukhona khona sikubona ngani ke lapho ke ngalokuthi kuyimvo lephakeme naw seclassini la ufundza khona songompashanyana soluthola monitor sophetha sho sayembe lenkulu sahamba ke saye St Paul's High School whereby we did a high school level which is from 1 to form 5 saqedza lapho ke emva kwaloko sangena etertiary nasahamba lapho solo bantu bayaphila So kwezi washo lapho nje kuyatiwasho kubuya lonke ihlobo lisingaka nakudzinga mhlambe siyogubha siyagubha nakudzinga siye esigangeni bantu bayagezwa abantu bayafuthwa lokhu okuncane bantu kwakwatiwasho kwento yangimvo lethinga emtimbeni womuntu bantu bayahlolwa siteleka ngila khona igama la Sphahluka lavela khona igama la liselekudala lichama kancane ngoba besihlupha kakhulu lapho na kunemfene besingathi kunemfene besifike sivulela yini na uthakatha asithine ngathi uyaganga uyathakatha nje uthakatha ngubani kanje kwathiwa kayini ukuthi yaphahluka lona ke sengidokotela Sphahluka libe yabo igama ke sasuka esikoleni mkhulu ungadli isikhathi ngena etertiary mkhulu from tertiary ngafundela ke teaching math and science mkhulu ngaqedza kufundzela mkhulu ngangena ngasebenza mkhulu ngicela mangase ngisolembile emhlabeni mina msena bengingawufuni bengibitwa ngisebenza ngibe sengiyekela ngisengafuni tole 18 mkhulu ngizahamba ngafundza 3 years asho 2013 ngiyaqashwa 14 15 16 17 mkhulu masemkhatsini sengiya appointwa to a position deputy principal
2018 mkhulu afike lo mtimbeni wami athi ngaleskhathi sesishayile ukuthi ongachubeka usebenza sale uyekela sina kukunika full time job lesathuma kona bese nakuthi njengalibamba ama basics nananyalo buyinika full time job ngase ngabuya mkhulu 18 ukuze ngihlala phansi lonke ngila khona mkhulu lapho ke sengena sebenza business sekubuka kwelapha straight sekuvuka amabandla njengoba namhlanje mkhulu ubonile ukuthi be-celebrate nadindimbana tebantu kusuka emini ngamgcibelo nasebusuku tinimbana tebantu sobonke abatile namabandla lakhaya akhona atokhomba ukuthi nga-archbishop ngilapho kamkhulu sesishiya teaching sesibuka lokho mkhulu njalo namhlanje lokusihleli nawe leli khaya libona leli khaya la ngaphandle ubona nami ubone ebaleni kunati imoto ubone emakhumbi kwaqina ngokubonile kuvele kamkhulu masibuka lomsebenzi lo lesesiwena mkhulu straight so ngifuna ukuthola ukuthi yini leyo ekwenza ukuthi mhlawumbe ukwazi ukuremaina humble yabo as a person but you've achieved so much empilweni. We've seen ukuthi unemoto maybe more than 16 ma-tax siyabona nemoto nje ezinye nazo ziningi igcwele ibala istezi unamabandla amabandla akho akhonzela ngaphansi kwezakhiwo ezakhiweni ezisezingeni so kodwa still sibona uhambulini ngabe ledlozi noma lesithume sikwembethe senze ukuqhubeka kumuntu ohambule mkhulu ngangena abantu labadzala mkhulu labahloniphako labangifundisa ukuthi mkhulu ngihloniphe ngisho lomncane labangifundisa nokukhuthala ngine mkhulu namaplazi angithumeli nje manje ngibanjwe ngiloko la kanje kusasa ngalesibhidla baseplazini mina sekufa uyazibambela ngangena ngilemshini emkhulu engavilaphi ngawo ngithi ngizonda inhluphe ngizonda emavila so sesiphetha nje futhi kulomlando omncane sositshele wona konke lokuachieve lokuachieve ngenxa yenhlanhla nayo futhi oyimisela ukuthi uyidlulisele nakwabanye abantu abafisa ukuba nje nenhlanhla wonke umuntu ofika kuwena akabuya complain ethe izinto azihambi kahle since ngiqala umuntu uma eqala izinto zakho njengoba vele umuntu onenhlanhla izinto zakhe ziyacaca mina mkhulu asengibeke 1 ngelaphela ekhaya uyangibona mos ngelaphela ekhaya yini banglaphela ekhaya kushothele ngikwentawo ngiyakwethemba ukuthi ngeke kusasa abantu abami babe senkingeni noma emgodini ukuthi ngingangilathi fihle imvelo ngithi sakhanza kakhulu bantu abami umndeni wami nemabandla so angeke mkhulu ngize nga-expose emgodini ngihambe ngelethe imvelo sasetabete ngibangale ini tinkingi so ngathi kahle ukuthi mkhulu na ufikele ka Dr. Sphahluka kasonde inhlupheko sonde amavila utafika uphumelele mina mkhulu okungane ngaphumelela 1 ngileti ngilozi ngilesiphunywa ngilamadlovu ngiledala ngena didalwa temcebo atisiko tebuphuya kungako mkhulu you cannot associate me with anything lehluphekako mushe makhola lengikhola nawo akahlupheki noma ngafika uhlupheka kanjani kasihamba sikhathi udaba impilo uyibona ebhekephi ukhona kuphila lobungimi lobo kamkhulu nomntala ke mkhulu nahamba la ke mkhulu noma thamkhulu utawahamba ngengcapsi but ufuna siphela umnyaka phela isikhathi bese kubona soshintsha ngayimbuza seyihluba seyihamba nayo siyakhala so mkhulu kwesibili mkhulu tiwasho dami ngicathi mkhulu yabona la ukuthi ngikubukhathi kukanjani yindzawo lemkhulu yekugaya imali lemkhulu yekugeza umuntu lokumhlubethako bese kwakhiwa inhlanhla kuyaphila abese ke naye mkhulu uba yi-hard worker njengoba mkhulu ukuthi nemkhulu netimpo tekwakha inhlanhla emtimbeni but then ngifuna bese ngiyasebenza to achieve le ngifuna kwenda ungathi mkhulu uyafutha kulelo bhekethule emva kwalo utawubuya kuma ufuna ufuthi uma kwalo yosebenza ufuna imali kukanjalo mkhulu ekhaya manje mkhulu mkhulu nawe la ngakuthola umbule ekhaya nice siyabonga kuzwile ke embukeli uma unezinto ezizokuhluphayo ikakhulukazi izinto ezithinta isimo senhlanhla uDr. Sphahluka yena kumuntu ongafena afike aqala emqondweni bese uyasuka uyaza la isiqiniso uyaphuma nje lapha uyaphumeka uza la kuyena ama-taxi akhe futhi agcwele lonke ke le ndawo uyakwazi ukuthi nje
even if awutholanga wona uthola uma ubuse kukaSphahluka akikho ngazi. Siyabonga. Thokoza. Siyabonga.